Adivasi People Liberation Army mate APLA atom pen Assam Rifle CRPF lapen Assam Police Riding Helika Chahodai. Harlong Kiloki Pur Jam Kalidet Nangji MLA Rup Singh Terong. Tata Sumo pen Kiklo Azok in the Bangpi Apran Kedang. Aprangse kadokawe kat news ke langara dona phanta me kardom na pajareklo jangte pinya birtang ton pen arjuik tha Vosik Nipha Hinyarni Bukazan Police Station along Assam Rifles CRPF lapen Assam Police Riding Adivasi People Liberation Army mate APLA atom pen Recipient kangtang mate hele kachehodai pona birta pherangke Bisnu lekhe pen birta napali Adivasi People Liberation Army mate APLA atom pen Recipient kangtang mate hele kachehodai along kadokawe bangthom ke prasur ke lapen Recipient kangtang hele AK-47 rifles, handmade rifles, pistol, bangrumpet, thomke praisi lapen, hand grenade, hini amu hodai po. Alang litum pen ke hang pon mate ke mangatengke Land Pata Autonomous Council, Sedal Tribe ST lapen Tree Labor Wage adra babat ponang tipusi sorkarak hingno hang pon pado. terrorist activity বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দুষ্কৃতিকাৰীৰ কাৰ্যকলাপ হাতত হাতিয়াৰ লৈ পেলাই দেশৰ এগেইনষ্টে কাম কৰা এইটো ভুল বস্তু তেওঁলোকে এইটো বুজি পাইছে আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছাত মূল সুতিলে ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম পুলিচে এই প্ৰচেষ্টাটো আগত বঢ়াই লৈ পেলাই আজি এই চাৰেণ্ডাৰ চেৰিমনিটো সেই হিচাপে কৰা হ'ল কিমান অস্ত্ৰ জমা দিছে এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে সফিষ্টিকেটেড ৱেপনছ আছে পিষ্টলছ আছে আৰু আপোনাৰ গ্ৰেনেড আছে আৰু কিছু ৱেপনছ তেখেতসকলে কৰিছে আজি হেণ্ড অভাৰ কৰিছে কিমান চনত এই সংগঠনটো গঠন হৈছিলে থেংক ইউ আমাৰ চেষ্টা চলি আছিলে 26 জানুৱাৰী লেকিন নোৱাৰাৰ কাৰণে কিছুমান কোনফালে পলাই আছে আৰু কিছুমান জেলত আৰু কিমানজন এতিয়াও এক্টিভ আছে নেকি আপোনাৰ আৰু কিমানজন সদস্য বাহিৰত আছে আপোনালোকৰ 40 এনেকা আছে 40 আছে আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিলে মই কাৰ্বি আংলঙতে লৈছিলোঁ আপুনি কাৰ্বি আংলং বাকী সদস্যসকলে ক'ত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে কাৰ্বি আংলঙতে কিছুমান বৰ্মাত আছিলে আৰু কিছুমান নগালেণ্ড আছিলে আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে মূল উদ্দেশ্য আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা আছিলে ST লেণ্ড পাট্টা আৰু আমাৰ যি অট'নমাছ কাউন্সিল এইবিলাক বিভিন্ন মানে আমাৰ চাহ মজদুৰবিলাকৰ যি 350 টকাতকৈ অধিক মানে বৃদ্ধি কৰা দাবী আছে সংগঠন কেতিয়া গঠন কৰিছিলে আমি 2019 চনত গঠন কৰিছিলোঁ আৰু মই আলনাত আছিলোঁ আলনাৰ পৰা পৃথক হৈছিলোঁ কিমান কেডাৰ আছে এতিয়া আমি 125 জন আছিলোঁ 79 আছপাছ চিলিণ্ডাৰ হৈছে বিভিন্নজন পলাই আছে আৰু আমি কিছুমান জেলত আছে ঠিক আছে आप चेयरमैन है ना जी मैं चेयरमैन हूँ तो आपका ये गठन कब किया था लोग 2019 में कितना कैडर आपका है केडर तो अभी हम लोग फिलहाल आए हैं जो स्टार्टिंग किया था अच्छा ट्रेनिंग कहाँ लिया था आपका ज्यूरिडिक्शन कहाँ से कहाँ था मेन था आपका कार्बी आंगलॉन्ग और आसाम तक था अभी आपको अच्छा लग रहा है आपका अपना का मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा धन्यवाद ये थे हमारे আৰু আজি আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি জংঘলত গৈছিলোঁ আৰু আজি মূল খুঁটিত আমি ঘূৰি আহি বিভিন্ন শিকি আছোঁ আৰু অসম পুলিচ আৰু কাৰ্বি আংলং পুলিচ আৰু আমাৰ বোকাজানৰ SDPO আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ SP মহোদয় আৰু আমাৰ আছাম ৰাইফলৰ CO আৰু আমাৰ মেজাৰ তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি আজি মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গতিকে অসমত আমি
আমাৰ যি দাবী আছিলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি মূল সমস্যা আছিলে এই সমস্যাবিলাক আমি কাগজ কলমৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিমকৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আমাৰ যি মূল ডিমাণ্ড আছিলে ST আমাৰ লেণ্ড পাট্টা আমাৰ চাব মজদুৰবিলাকৰ যি 350 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা আৰু আমাৰ যি অট'নমাছ কাউন্সিল সেইবিলাক আমাৰ দাবী আছিলে সেই দাবীবিলাকক লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু গতিকে মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আমি এই শান্তি বাৰ্তাৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰৰ লগত যোগদান কৰি আমি অসমৰ বিকাশৰ ৰাস্তাত যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আজি কিমানজন চিলিণ্ডাৰ কৰি আছে আজি আমি 39জন চিলিণ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু আহিব আছে নেকি আজি আৰু বিভিন্নজন আছে আমাৰ 40জন আশপাশ আছে তেওঁলোকে কিছুমান জেলত আছে আৰু কিছুমান মানে পেলাই আছে কিয়কি মাজত আমি 26 জানুৱাৰী আমি মূল খুঁটিত আহিবলৈ কাৰণে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ Non malom hamren habar aron repen harlong kiloki phur tihurnut anpin thangnat alo avipin ta koson penlone ninghang aling si harlong kiloki roya gari hamrena rong supi patihurnut pen raratum ka theklong prong abirta pherangke hundor kropen birta napali Kachini Dunatengke, Directorate of Geology and Mining, Asama Hinpen, Kedamtang, Surihini Ra Inkoira Hinianikan, Zakonga Chikloni Paikre Narkeparni, West Karbi Anglong Artingalong, Priyanka Priti Barwa Pan, Harlong Kilokipur, Alam Toy Pilong. Laswapi, Adim Kaprekalong ke Nonamat Kapipur Alam Toy Sorkar Pen Kipi, Thegdun Nongla. Bonta hamrena rong supiar lo pen danglok ongdung adimalong non malom aron re pen harlong kiloki phur theklong laswa jok hamrena towar ke waka potha gari ke the ka chehla pen towar ka henoke fere thume me anpin labang so potha forest department atuma phan kar jwa hot nangke thaka tenke alang itum laswa potha thangnat chini dunde puhanlo Perang ke atum pen MLA Rup Singh Terona phan kar jwa hot ke lapusong si ningje Dak klaim bon abang putung songsona ba chingwai bang puthe da la bang te order ko pose order teng je bang phulo bom lo asap along aprega aprega putu pa bang kala contractor tum ke klaim ba tum abang se tum besi ke chini po basically ke actually ke halong lo ke phur ke si area do la so area teng je phur choni ke thiblu bang ke ta lo ka pre pen collection bang ke ko som collection bang ke la bang ke details bang ke nang tum than thek da pala bang Kedamtang arua cikloni paithom ke pra isiarni Global Empire Event atom chipatra piponalong Beach Nation TV atom chirap chito dunsi Icons of Asia and Women Leaders Forum Dubai Crown Hotel Plaza Dubai UAE along award kapazir ame padoponlo Bangso award ki piame along Mentila Dipu along ke do Rasai Klembang Augustine Kramsa Chor Dipu Government College Assistant Professor Dr. Lily Aiterang Piaphan Department of Education Women Leading in Education and Entrepreneur Award anong e pipazir ponlo Dipu Mentila Longkedo Ratsai Klembang Augustine Kramsachor Dipu Government College Assistant Professor Dr. Lily Aiterang Piaphan Department of Education Women Leading in Education and Entrepreneur Award anong e ki pipazir ponahot Managing Director Empire Events and Beach Nation TV Udaivir Singh Bindra Vice President Dr. Nawatmir Nasir Ali Khan Lapen Pinang an kithe kidingatum chetokto Bangso mayalong India Bangladesh pen chenglok 15 country mate country kre photum chetong dumrinti Bangso may lake women empowerment Swalwatum ajakong aputhak sonsi sonthom kachapatia sonto lake politics economy lapen soil pehenlo Bangso award kilong duna pot kapatar piatuma phan toro piklo Swalwatuma phan tame mesen warsa ki pipon thega po lake global empire events lapen Beach Nation TV atum henlo La suang dengalong chipali dun pen award kilong dun lake Nelly Hemasar Augustine Kramsa lapen Don Rap Jirpo Jirpi Ranatum nakachirap dun pen ahir jume kido ajoy nilo Kedo an suarlo atum tame asyang tong chipi dun me Kit hekere ke klem kedam kachipadu kason an sitame bangso aja mekalong suarlo atum ajakong kachipaklang dun our side do pusi Dr. Lilia Terang pipen Karbi Anglong Pherang ke atum karjwa hot han patini I was the recipient for the award contribution
to women empowerment through education. We had a conference in Dubai on 21st of May 2023 at Hotel Crown Plaza. The theme of the conference was Dominance Conference 2023. So there were around 15 countries participated in this conference. So I'm so happy. I was so humbled that I was selected for this award. From the bottom of my heart, I want to thank my husband, Agustin Ramsa, and my families, and everyone who have supported me to have come up to this stage. Any message to the Karbi people, Yeah. to society? Yeah, women empowerment, as you know, in Karbi in our society, there is no such, separation by a man. And we talk about women empowerment. We are talking about humanity in three areas: socio-economic, socio-political, and education. So I don't see any. I have done my research for the past more than a decade, and I have found that there is no separation as such by men. Women they are participating equally, participating in economic, in political, in every spheres of society. The only thing that I found in my research and my work is that women becomes the abstractions in the way of the women. Women, they don't support one another. Women suppress another women. That is what I have come to know. So women should support and should help one another, because men do not suppress women anymore, but women they suppress women. So that is a very sad reality. So I request, or it's my humble request to every woman that every woman are having potential to rise up, and every women have a what do you call it, are equally participating in every spheres of society. So they should help one another. They should support one another. That is my only message. I felt so humbled. I was not expecting, actually. I never thought I would be selected. I would be selected for such a a big award. I never knew and I never expected. But I felt so humbled. I thank God. I thank Almighty for helping me all through the journey. The award is which basis the selection? Is online or offline? Yeah, it's online. Everything is done through online. So you can kindly visit their websites. They're live on Instagram. You can visit their pages in Facebook, in Instagram, and WhatsApp as well. So you can log in and view all the events that have happened for the past many years. They have been organizing. So you can log into their pages and view the whole events. Alang ni keklem gedam keri katar lep kacipa dupen kacipa klang dun theka jau Karbiang long ara raphan long me wan pilo Karbiang long Women Justice Forum abitung atum arjulong pen ningarong CPC Patumi Lo Gopinath Bordoloi International Airport Guwahati along azopor final kebra minir plikebra phapor Dubai flight pen na kisuna hot Augustin Kramsa pen KAWZF atum Karbi poho pen Dr. Lilia terang pia phan kangthum karani lapen archodu Dr. Lilia terang pia phan Women Leading in Education and Entrepreneur Award Karbiang longarat apharman nong e kilong don ke ning arong piklong Lasi Dr. Lilia terang pia son kapre katum tame kethe katum do pulote hong bar donra Karbiang long apharman kethek chepaklang dun non pusi neletum KAWZF ahin pen ke kai ke sedame ning parong dun pen archo dun bom popusi pherang kya thengno president KAWZF Bulet Bepi pen ningje Assistant Professor di Government College of Education Department Lili Ayate Rampi alang li istame education of utha alang li phan katu kobe krum design tap MC alang li phan isian nong e Karbiang long along pe alang li ka ke also award
So about the people na bangke la so ding long kapre ka long re mate account free do open na an ka chetong do la so account free black bune ka long pen ka chetong long pen ka lang list ami Karbi long district pen ke inhut do lang so ding long e long long la pen ning be do por an ka che bana bangke asida ba global empire event and Asia and women leaders forum wala conference la so long e bollo kasi lang list ami ke long dun no asini litum suarlo hin pastame ningarong pik alang lipan la sipani do poran khai long mo kami alang lipan ni ting sa bani tu tam nang puri do na la pela so long kami education department na hin alang li mitanga kia da pen chenglo alang li ke thek pen chenglo kapre hin pen penangan itu mapan Karbiang long district dat apukali adu ka be dim long an sami alang li ke piduk pen mate atau contribution hedung pen joksi alang li pi so long ke itu Karbiang long men pen alang li ban asi nilitum Karbiang long rat kan kali bangke la son alang li son thak akit thek dolang kulote itu Karbiang thai bukali apre ka jati akai tum sami itu Karbiang long kana bangke nong mi abang kutin han ke ba di phansi itu charli nanji athema itu la so nong mi pen ajo Answer say to my district, but it will be a long relong summit. Get tech a prangy panning, a hang a pike, only pansy to Charlie Dunangi, and Halabasi to a Kimang Mandunangi, Pussy to Caribbean long vendors, Ramoya Penabank, and Ningi tables and on the pan, Titum Panobia, Porten, and Gangundo. Vosik Nipa Hiniarni Karbiang Long Life Pen Dr. Dharam Singh Timungapan Sri Hinira Inkoira Ketamanikana Parman Lifetime Achievement Award Anong E Dipu Matipong Metang Hemalong Kepazir Pona Birtanangli Kedamtang Anikana Songsi Piningta Karbiang Long Life Pen Paterpi Pongsi Lifetime Achievement Award Sri Hinira Inkoira Ketamanikana Parman Dr. Dharam Singh Timungapan Si Ingwai Pon Pen Anong E Pazir Ponlo Dr. Dharam Singh Timong lake Anil Timong lapen amputerong piatum asopolo. Surihini Rakre Troxianikan alang medicine anat Assam Medical College and Hospital Dibrugarh Pensi graduation tipaun. Lapen Guwahati Medical College and Hospital Pensi MBBS tipaun. Alang lipinangan ewarta tipalong donlo. Lake Karlitang Rosmi Kropi Memorial Meritorious Award, Karbi Lamet Ame Meritorious Award, Karbi Students Association Meritorious Award Lapen Deputy Commissioner Meritorious Award Alang li Surihini Rakre Recipient Surihini Rakre Plianikan Dila State Dispensary alongta Medical Officer under National Rural Health Mission alongta claim na Apitu Surihini Rakre Troxy Pen Surihini Rakre Sirkep Anikan Dipu Civil Hospital along Medical Officer Specialist under National Health Mission alongta claim na COVID-19 pandemic ahota Dipu Medical College and Hospital along Nodal Official claim lang. Lapen non ke Assistant Professor in Department of Medicine in DMC NH along claim pong. Dr. Dharam Singh Timong alang nikachipadu pen arat aphan kirap lapen pinnang anakisot maphan pamilong lo. Alang li Karbia khayang bong pen kethek sarabang phulo. Lasi Karbiang Long Life Pen alang iphan Karbia Khaya Pan Contribution Thepik Pupen Langdamsi Lifetime Achievement Award Anong E Pazir Ponlo Jadi Karbiang Long Life betul lah pinian ini nili hemalong wangsi Karbiang Long Life Time Achievement pula bangso nong ini Pazir lah bangso ponilia alang litumhan curolo lapen nang litum Kadak ini hemongan cutong dengan penang itu menda karbon tadi. Ahok petmen Karbiang Long Life pen labang so lifetime achievement tu labang so puthak milia pangda kaju bangge kaju long le lapen labang so asai ke dengji pula ke milihan tong sekot pen nang pacini le. Kasi alang litum pulo lage nilitum alang tanwang kado labang so asai ke deng. Kasi ini ngani kan ke Kami fancy kado kita kisung lo kusi, angwai pa lo kusi nili ngama. Masih to nili ta cemang hak lo itu ke, athema nili ke, la nili kai nili kam kado ka besi nili ke claim bomb so, nili ke, illa pensi tini nonason lahai ke longji peni lahai tule kamatha son ni abe, tapuja. Jika Charlie mukha cethanam lo pulo tande lage nili Mount Calvary English High School wada pensi nili metric pass lage 2003 ani kan
Lasut ke pas hut nama hi cumi pen ini district along ke first look city first ang dengong dun pen ini higher secondary chali dam lage science stream lage ni cotton college pen ni aku puthot entrance bidum pen medical along ni city along ni se wadi medical college along MBBS pori din chu MBBS tang de pen ni 2011 aningkan lage ni Tilai state dispensary along ni compulsory posting bola bangso service pidam lo salah pen ni kane command claim la laso ni kane thom claim de la kita jura ni kan hon ni aku puthot higher studies अपन हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लगे स्पेशलिस्ट के अंदर मते मेडिसिन डिपार्टमेंट में आसाम मेडिकल कॉलेज लगे दोनों से को बहुत बेनी चल रहा है निकाने को फार्मा खाता पे नहीं वांग तो से को इनी तुम अफ्रांग को सिविल हॉस्पिटल लो ले को क्लेम लो थी पाला दा निकान हिनियन क्लेम लो पे नहीं नॉन इनी तुम लो मेडिकल कॉलेज लगे लगा से ले को रजिस्ट्रार पोस्ट एंड जॉइंट हुई सी कि यानी प्रमोशन लो पे को असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट ले क्लेम लो दिल्ली के कॉमी पेन लगे थी लो लहाई बंसो साइ क्लेम के दाम लगे ली मेथांग मता दुगो बहुत दिल्ली मेथांग मुनी रखन के कौन सी इली तुमके किस्सू लगे मेथांग मता चियो बसी तंगा पैसा लगे तो वो पेन देले मुनी रखन एराबोन कले लगे नंगे जाकों अनुतिंता कॉपी मनाले कॉपी साइज के थे मा कौन ये हिन कौन नंगली टैलेंट के दो मा लगे अनुतिंता Japon bom na claim bom na kasi lason thakak si nilita lapo si claim bom lapu le ke mange theu pe ne puda kali nilita la ni thanga hem da chelang bom na don ra batum hanta lapu silang bom lo ahut ben hot ke nilita rong dam sita la nili long da company sa tum mukha bang medicines ke wal do lason sita me nilita chupang rum ko hem ke na batai tin sita me halada hang pon nilike hem bangot komat kopi ke sodoma bangot medicine da nili pite kang po जो लसन सी लहाई के इलिया को पिन यानी लसन अफान बोले नीले का मथा गले ये आलो लहाई के सब ताबे मुझे खाला दाके नीली थी बिदिंग दिन नीली दौन रा फंसी के जो लसन मासी नॉन टू नॉन वेंट का नीली नीली रंग थन के जो लबे के दाम बांग से दाम वेरा पोर से चलों लसी नीली पुगंतुंग ला बंगे इली तुम ओवे के निया तुम हंगे पुगंतुंग के लहलो जे इली तुम के Charlie ning asai ke dopik la non ke ili tuma krong da dopik aku akrong tin da Charlie pammi polotang te abar sai do pula mangi thek lor lo ke nang li la da tet le ke claim nei pugali along kapre mang se da claim dam pammi ba nang li along kapre Charlie dam be nang li hala da kopi sinang li ke thek nam long ma kopi sinang li ke Charlie ma hala bang so hom da ili tum long nang li na implement not mate hala hai hom ason ni kan Charlie la pen ili tum bang ke ili thek den lopo ili dojo nang ne aku ni li thek long bom ni ta social media long lang bom titi ni me thang active oi sita anu ka pre tum ko pc awareness camp ke claim do ko pini mane fan free coaching akam ma peni rasor ke claim ni ta thek long sala tum hanta ni ke ni hem ben churo dun kasi lason si anu tinta claim bom bom ni ko sama thalo lapen ini ani la Karbi long life pen la bangso lifetime achievement award itu lason asai lang ni tum deng bom ko si ni thelo lapen bili fan la pinya ni nang ki pule nilige la dale kan tonji gali nilikam nilika dotti ke nilige lage claim pon bompo kasi wan ton ke le dam pone ke le dam de ne la mangene tu thek khada panel tum society phan donation contribution Karbi society lo anton pen tum la so Karbi long la pen lifetime achievement award tum tuning ban gibi pondo tuning bang plus bang so lifetime achievement award ke long bang ke Dr. Dhrom Singh Teron lapen pining bang ke puthot Dr. Dhrom Singh Timum bang si long thui lo la so award le tum ki pi bang la hello kapre ka feel isi ada feel bang ali angton feel ini tu mas society aphan kopi si contribute ma lapen alang le tum isung ke boy penceng lok alang le tu apore chipi alang le tum panduk pen ko anne ini tum pan society tu banang pi labang so angton pen ingkung et silitum ang labang so award bang pipi la si munum kis tamile tum pi bom lang sketching mang academician a hisapen ilitum pi glo pining mang medicine hin health hin la son si mon mo kis tamen isimai sia fil non nason dopik lang kapre exports a fil do ji pene
administration na hin field ta doigi media hin stame doigi la so na field kapre kapre arts hol hai culture hin stame doigi la si kapre kapre hin stame le tum pg la si miltum la si bang so recognition na bang ke Karbi Anglong lai ba hin man ke kai ke ta pipon verji Recipient Police Station ka parlo lang sumipia rosor kadom durongpi arta thomke ratroksi amithang atata sumo pen pinyada por phai phwa por malom kheroni an ki bang boma pora hot gari arlo pen nangki klo phira birta pranket what iso pen birta na pali Karlitang kadom durongpi ahemasor semyoning lengpen kapachini pona temki alang itum kheronia hitialong theng han ka jodun chia phansi amithang atum atata sumo pen kibang boma hot toar bengari arlo pen klo phir lapen arenga hukiso ahir kang tangra ka jok tong sikot pen jerikindeng se kelang ahem an chipono sitame kachilang I ason pen chenglok dowa he hui ka bia jok kheroni model hospital along asi chipon thulo sitame arenga hukiso ahir kang tang par pika jok alang litor semyon ingleng astomar banghini lapen adonara batma phan chiute kang bagi orang yang malam apa ini tuh minta pilih lah kheroni ya bicara long lo kacau lohan kacau Georgia pan ini tuh cicik lo lapan bangsa para hutan ini tuh kidam bang ini sini tuh dam lo lapan uthada bang ke dambom aku nilai thang ta cicini nedar lo alang liga kesi dukok lasi amat men sing hap cing pak mas alang li bang ke karya long kan kluk lo Pasal lo gari apis itu aset kaje thap ma. alang li bang gas ang bang sila din sila thap Kopi gari lo. kata semua Amen kopi lo. AC plus Kali ala na kecewa bang pu. dom turong Arta kon bag dulu 27 years 27 years ni. Arong ke? langsung mipi jergendeng Itu nangli kuman lo? mana sini joining leng Semyoning leng. acor lo Nangli hemasor lo kadi. Amen koson pa? padom durong Kadom dorong ke. Ante non nangli tunda kheroni hospital long sinangi thima hemen sikiti tagawan no. Sampai ke bang, udah bang, lang malah dapat hospital nang tulis kan sekarang. Mane usopi arong achiwai bang da kheroni hospital lo. Nilimen rising milik nili hemke diputi do lase nun jolake nili ongsa rakhi bisi achore glo alang litum pini kheroni bajar phan latum luhan gachi ori phan latum rong long pangrum dam lo anke laso ajo sila tum dam lo pena bone lo man ningwe ke halada han par phe kai gu churi dam nang sila tum dam lo amat latum bangke pala ahem sor bangke ang bong asid along sigang ni aprang cekap dun kedel amala ang bong asid kang ni ko bang pala ang hapang cengkir pami me masih pala tarning along tang ho amala dakkan bange klukit lo ang hap ceng tuak masih klukit masih la bange cewai jul lason si nilitum dake kadu eta haki sebut long lo dulo laso teng lo la asumarta biek hak lang inuke ningkanis ini kan thom ini ke ini kan clean phone sidula ini dah bangke ini aklaim bangke kan phone sidu hilang bon Arong ne kodan lo? Jadi gendeng langsung dipikat beli kerong. Inte la bang suku ti hem suku ti ma da kheroni hospital lo Ini ke hal dakkan ke wan hot ke citelan. Jadi gendeng hospital long kon lo hal dakke unelo ko lam lo mas. Ada ban transfer wan lo dak kheroni long ciponon ko lo kheroni long wan long ke dake nangli mune de lo lamang ke abi nong bangke danangli ke kitang lo dake nangli liang ko si chilo Tantenon malam sopora phan birta mo ington iksinang Admission open for 2023 to 2024. Huda Group of Institutions and School of Pharmaceutical Science and Technology
approved by Pharmacy Council of India, New Delhi and affiliated to SSUHS, Guwahati, Assam. Courses offered B Pharm 4 years and D Pharm 2 years. Huda Group of Institutions, Kanuamari, Samaguri, Nogao, Assam, and School of Pharmaceutical Science and Technology, Kanuamari, Samaguri, Nogao, Assam. Hostel facilities available for both boys and girls. For admission fees and further details, contact 8638215038 and 910-1154-640. For more queries given on the screen. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena Pit Puthot Birtalo Bangtwiglo. Vosik Nipa Hinyarni United Students Union of Karbi Anglong Songpen, Karbi Cultural Society Meipu Chandro Singh Krophan, Karchopona Birta Nangli. Karbia Kei Jutang Jubat, Lamet Lamchong Kapechan Lapen, Kacharai Kom Tekjia Pansai Kiklem Kedam Kachapedut Panapot, Usuka Tiripia Mei Pen, Karbi Cultural Society Mate KCS Tiripia Mei Amepu, Chandro Singh Krophan, Karchopatapo. Usuka Tiripia Mei Amepu, Bibison Teron Lapen Kong Chunbang, Zintu Hazarika Tumja Ponsi, KCS Amepu, Chandro Singh Krophan, Karbia Poho, Horai Certificate Pen, Archopo. Karachopona pot Usuka Sungapon Kacharopa Jersey, Karbi Risunimso Rongaze, Sertalena Senkan Katalon Panalong, Kacharap Kachito Dunjiapan, KCS Amepu, Chandro Singh Kropen, Chuning Ripon. কলা সংস্কৃতি সাহিত্য জগতত অৱদান বা অৰিহণা যোগোৱাৰ কাৰণে এজন সংস্কৃতিবান কৰ্মী কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ সিং দেৱক আজি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা তেখেতৰ কাৰ্যালয় আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Pirthialong Lokachali Jongsi Ave Pulote Ame Kaviason Cheplangdet Lapen Pirthialong Kabochi Dunjiapan Sungkrungason Sonsi KSI Songja Poren Singrong Parpen Teknang Jipu Mathasi Pining Inkola Troxy Students HSLC Satlanki Untunatumapan Karchopona Birta Nangle Nonapora Hot Karbia Tumtame Education Apothak Paprang Dunbama Sonsi Tekponlong Laki si Karbia Kayapan Akime Ang Teklo Non Hejong HSLC Satlang Ketoka Tumtame Resort Paklang Pon Etlo Labang Swalong Nijang Karbiang Long Lang Mipia Rong Asortame Bang Ingkra Troxy ay students atum HSLC Satlang Along Jepa Ondun Pen Lang Mipia Rong Apan Nong Mewang Pin KSA Songja Rensing Rong Parpen Matha Ponsi Bangin Kura Troxy Students at Mapan Non HS First Year Kachali G English Saketa Pajerpon Lapen Lo Kachali Pameji Apan Students at Mapan Tan Palepon Nang itu meli bohalong kacing rom alam thebang ke lahelo kaprek hang alam abe isi ning karong alam theban si militum pini tabang so Nili hemlong ku sami alang litung pan tu hang pen padak nili hemlongan pawang si nilitung si nili hin pen isi alang litung pan kacuru pen ning aja thedun pen si alang tu hai si misen aprang kapadam ni labang so apu thak wasini li alang litung pan tingki chathan ni pan selang litung pan hang lo labang so along nilitung ladak lang mipi rang sena high school la labang so school long Charlie Beck
arisoi jangatum ata bongmu maratum phan ning ki theklong aning kan wang pen lema thadam pulote pininga bangke niltum daglang pi rangsana high school along charli arisoi jangtum an bangke misen pusin nilitum mathadam nema nili yongjong pen mathadam athe dam tangar ni la exam nang le aprang nili thin pen bor iponsi wala pen dak lang pi ke se branch atum nang pen chirap chetu pen si alang itu phan rangsina high school long charli arisoi jangatum phan coaching class bipilo labang so coaching class long arni bang nang dun vera bang pu bang phitum on bangke pass at long dak ai school long kam to ko pen exam to gona phai bangke 55 ai student do 55 ai student nang bong pen ke 28 ai student to bangke kaita arni bang ta la coaching class long bang vera tu la 28 ai student to bangke in along pen 27 ai student atuman bangke abang 14 ta abang 15 ta pass thai lo labang so ke pass a join si inning karong kipu thekepin lampin a posin ni lipini lang le tuma phan chu hang pen dak nili hem nili boha long chu hang pen nili asika prek ason thanga jat ra bon thekep thame kitab ipak pak an bang nili lang le tum han piyun lo lasi ki bang jilang ar ni an puisame lang le tum labang su ahawara phan lang me pi lang khat pen ke cheng lok ladak ala bang so hawara phan nong me wan pipo la pen mesen abang phu bang phi che plangan pu pen se ni learning the pen se ala le tom phan la so kitab pe pak tu same pi pa jiron lo মনিৰাজ আৰু মই ৰাংচনা হাই স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ উইদাউট টিউশ্যন বাট আমাৰ লাংমেট্ৰিক কেএছএ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমাক কোচিং দিয়া হৈছিলে মাছুৰাজ টকবি ছাৰে ত' বহুত ভালকৈ হিন্দী গ্ৰামাৰ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ পঢ়াইছে বহুত হেল্প কৰিছে কেএছএ ব্ৰাঞ্চে আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই কোচিং পাই আমি মেট্ৰিক এক্সামটো ভালকৈ পাছ কৰিব পাৰিছোঁ থেংক ইউ কেএছএ ব্ৰাঞ্চ Students nang di coaching itu lo. Nili long coaching si ke bang ke 30 something ando sita. Adat pen adho inut bahani tu lapun angkom jai sita 28 student ke nili long regular bang lo. La 28 student bang pen kosonong ni hala inut bang mistake yun dat la song bang pen la 27 bang ke unun dat lo second division ta 12 jonan ne successful lo. Pang kini tu mana pu continue ni tum cerap lo sandiar ni kustami ni tum di pon tau la the bang ke ini tum ke damtang XKSA lo ni sita me hala sustami coaching facility bang ni tum pi pon bom la siap ni tum non claim bang kimi tum pena jok ching wai tu pian si ni tum aku padu te ini tum malong lang ni pi hawar long kapat hu polong isya chance bang lang mah la son ni tum matha pon lo si strip en pon lo ni tum amasi ni tum la son si coaching pi pon lo la si pini bang ni tum ning arong pig lo mane isi ke claim saya mu ga che theklang ko mane ni tum tan ning sam pig lo la ning arong pig lo la pen division si tame ning bang ke long penang somar tum ke midun sen la si ni jongjong ke thana bang stame thang avi pustame ba thang ali che theklong li pustame mane ali ke che theklong anda so selo la san ni mathala maning arong pig lo lan chal ke kuji nice concept metric ke pas Naim in life kupino. Cuman onzne ini sita ni kimang bang ke teacher si kimang kang tu. Deh. Tenang las. Ha school hem free coaching kidan bang kado inke belek olai bang kado. Kumalo na thana ke? Nuclear ke mo pi hala non nang khat ke khli mi school si kina. Lapen coaching nang kuna lo chabe ke? Ha sura sar to na sura mda bang. Tang tipinia birta bangla ponsi kang tonik long kadu kavita dometak me kurwang thu.